So we mechia edwanini last year September na omampani abedi echi Professor Jena na Opoku Ajiman odi nani echi mu ewo edwa ahanum say edi asobebo form say edwa no womo ba be hye na 1 year womo edi complete in ya out of 1 year omampani abedi echi Professor Jena na Opoku Ajiman share no ye twemu 5 good months ejuma bianko so Opemsuo radio Opemsuo TV ya ba hanum say ye ba be hye say 1 year na wo share ye no say na ejuma esi eko ha Lorry station nie edwadifon so ene sam kwan hu na sesi a insuto brenso so ene yebremu se insu oto na dwadini bi efifa ne nioma na se osesa ne nioma na kanso utwama ka betimi abonipa no enkran so nenam ha se ya anka ye hre ese omampani ne bohye na wahye no anka oba betua so aka 7 months pe na ebusuafo wa wo hye 7 months ya ye betimi e dia complete Mampongteng Jayana, it's media disrede, and ye dear to Vice President Professor Jena and him say, what's now a best share at 24 one more ever has seen, what bet this so if you say 24 more has seen one more bread in so time now I ask some and some more complete here, one more ever hand one more ekakra. Opemsuo radio Opemsuo TV yenya ba haidie ye bedi achire na ye hu se edwane ni na wo mo awie ama ye maame mo ene wona wo mo etomade wo kwan ho no wo mo enya baby papa atena edi wo ndwa mame akoso demfo a Sunday enemy day.